ino ri muthondekagirwo guku ino thondekeirwo guku yes ona twagetha ri to mithondekaga on top pit tutienjaga irima ikinyangagwo na tiga no twatwa kuhingura ri tukamikira drum ici tukagania kuringana na requirement igabangwo guku niguo koguo igacokorwo igunike ndingithuka ringi is as good as just transferred from there to here. Ni njui kuri mundu urerorera bona kama gwa karigwa atiriri ng'ombe ici cia ikomera mattress ningi cia wakomera ndiuka ngwita mura niki rice husk no to realize ona twekira mattress ri it is not still ni turenda kuongera comfortability ya ng'ombe tondu ya mathuguma macio ri maras plus out yakomera karuta hekandu irutaga ka guoya no uria mura no guteithia mathugumo ukanywa mathugumo na ng'ombe kako itaheirwo iria murutire wa muci uyu gwitwo Keba Dairy tatutaririe uhana atia muraruta iria na njira iriku production yanyu ya iria ihana atia we have maintained production for the last like 5 years. One, total feeding it on from January to December is constant and the same. Okay, we have enough silage. Concentrate we buy every week. That is a budget which is done and proper planning. Dagitari ya goko. Kyogo unless there is a major issue tahidio twanyiteto ni FMD. Our production curve has never dropped. Na nikio twiraga mundu uragura iria. Kuja kwetu tondu iria ndukaga. We assure you wakinya ni mwenderie ni muko mukendia ng'ombe cia iria ona kana tucau ona kana mitama ona kana ugaigua kwina tutume twa twagiciarwo mwaiko mukendia mini ni twendagia ci in calf heifers no ugienda ona ici ciraka mwore ni tugukwenderia tucau kaige tugaga reke turere tugukinyiria hau ni getha ndukana ati ni ware mo ndiaga gukoria tukwenda twendaga in kukwenderia in calf thutha wa miaka iguka tugukorwo twihambwa na kama tiga ni covid yokire haria twendaga guthii na haria tuthiite ni kuongerera ni gwika value addition ya product itu hihi mirango yanyu ni mukorwo muhingurite bwana kama ugo kinya ni uhoro wigie andu mangenda guka guthoma ona kana arutwo mangenda guka guthoma ona kana kanitha inginyitana yende guka guthoma guku mirango ni mihingure kwi mundu wothe ungenda guka guthoma uria ng'ombe cikaraga cigagwo cibindagwo na ciikaga atia na ciroragwo macukuru ni mokaga guku institution in istumaga ciana attachment guku cia the daily training ona arimi ni mokaga guthoma mwana korwo na ihinda hihi mugakorwo ati ni mwaruta iria ringi muno no gwa kuiga gwakorwo atiriri ni thina initially twa na kura ya 1000 capacity ni twakinyia twakiria 1000 na ni twaga nginya gwa gwikira iria we had a very difficult time ginya tugegeria gucaria mbeca we could not tugithie kwi our banker we asked for a loan ne Equity Bank tukiuria loan ya kuhota ku expand our cooling capacity they availed 2.5 tukigura kura nene ya 2.5 or equivalent ya 2.5 liters capacity tukihota iria riothe ni tukuhota kuiga rigitigara mundu iria nginya kigura nginya kiona ukona haria gate no cash payment you have to pay through the bank wekire mbeca ku cia either M-Pesa then utume fegi kana weke bank transfer direct ni thina uriku mwana korwo naguo munene muno kamuiria mumenyanite na arata ya turagweta muthenya wa muthe megwitwo Equity Bank kwari na challenge imwe no nginya ritwara mbeca fegi na in the process cigatumika kana ukagia na aruti a wira matari ahokeku riu tukigia na fegi ira yokire gituteithie twegutiria icio tongia tuthia ati twathia iria tha ici tutware fegi taingia bank direct aruti a wira gutio kuga ni ariganirwo ni mbeca muhuko twatara mathabu ciothe cithire fegi Equity Bank ni ukite na innovation ino turagweta muthenya wa muthe wakora ati mundu no agure iria arihe na thimu tature innovation ici ciukite na Equity Bank ni ureciria ni cirateithia murimi kimiti agikorwo he kindu Equity tuteithĩtie nayo ni guturehere innovation ite ya kuriha mbeca direct to the account hatari gutinda ukikatia ati no nginya uthio karihirwo na ku geke atia kana no kuyirwo barabara kana kwi mundu ukatuya guku aca ituteithĩtie muno ati mbeca cirathie cingirite ki account urata na fegi ni mwega muno
tondu gutiri mundu iganagia mutiri ukorwa na mbeca hindi ciothe no wathii bengi no kuhota kumahe bata uria winaguo woni waku uria winaguo na hari urenda guthii mona ni kindu viable they will finance you good bas hata kiri undu ungi wewe mbeũ njithi wewe mucii no wahota kunyita kaundu kamwe kega na ningi ndukariganirwo atiriri we ureyuria atiriri hihi kimiti no akiuga uguo no nacio capital tukwambiriria hau ti hori uge kwirire ne kiongwirire thiri o tukiambiria ndakwira twina murata tunyitanire nake mwite Equity we wachera kuo megukorwo magikwariria mete Equity maratigirira we wita murimi wa ng'ombe na to ng'ombe cie wika kwina murimi wa ng'omboga kwi murimi wa kindu gigwitwo barathi kwi murimi wa kindu gigwitwo dinoho yona kinya kindu gigwitwo giria urimi ucio wothe guthaki kindu tutathometie andu itu tamenya uthiete hau hari Equity yo yanyu uthie umere atiriri nie turairwo ni kimiti tuke na ni ndoka tu ithuothe na tuka twikiama tuoka mutunengere kindu gigwitwo Kilimo Biashara Loan kana Kilimo Loan na tondu riu tutie gitinda haha China karara ndienda gukwira kiumia giukite Jumatatu ndukanariganirwo twina giathi nawe tondu tugakorwo turiona Equity Bank tukiendelea gukwira maingi megie urimi marauga ni mekuhota kurugama na murimi mwaka uyu kiambiriria andu aitu twambaniria hamwe na Equity turekeneria hamwe na Equity na twambaniria hamwe na Equity tutietinda haha China karara ngatho cia mwanya wetu akorwo turiona kumaria twambirie tabarira o nginyagia riu ihinda ria kinya ya kuga tukiriganwo guku ni Keba Dairy Farm twi guku mwena wa Murang'a getwo kimiti wa Gitau tabarira ni iria wendete mugambo wa murimi tuganire hamwe twaririe ona ng'ombe yo nirahota gukorwo ikiruta iria na njira igwite haha hena mundu wina nduthi koguo ri tukwamba kurengera hau nduthi ambe hituke arika kuhituka nigetha mutigorie ni ndu yagambire ni ahituka yes niwe yo nduthi niwe yo yes na ni arimi wesajo yes na ni wakiona magikuite hurubaro ndio tinda gikumwira irauga atia